televiziju.
Scham. Es ist Kondition. Es ist nicht weiße Pigment. Nein, nein. Das ist fehlende Da mach ich Das ist 96. ein Blues. Ziđara, tu. Tu puno ti pokri glavu, da se formu.
sviram malo repove, da budu lepši.
više okolnosti mi smo smanjili broj grla, ali opet je grla su jako kvalitetna. Mi danas imamo dosta uspešnih odgajivača, ovdje prisutnih imamo prvake Evrope, imamo, jel tako, Dragan je prvak Evrope, u Parizu osvojio najveći trofej danas za svoje golubove. Sada bih pozdravio, da vas pozdravi predsjednik organizacijskog odbora Vukašin Pejičić. I odgajivači ispred organizatora želim da vas pozdravim, da vam poželim ugodan boravak u Novom Sadu, sudijama da se zahvalim na kvalitetnom suđenju i vremenu koje su izdvojili da ocene naše eksponate. Eto, to bi, ja se nadam da ćemo se vidjeti sledeće godine sa nešto više eksponata, ali mislim da je ova današnja izložba lepa i kvalitetna. Sada bih dao reč Savi. Gospođica Jelena Marinković, izvršni direktor sajma, hitno je moralo biti u grad, evo sad sam bio u kancelariji na sastanak. Gospođa koja je predsjednica Skupštine grada, Jelena Crnogorac, koja je isto trebala da dođe, isto je sprečena, ali u njeno ime da učini nama veliku čast, da nas pozdravi verovatno i otvori našu priredbu. Izvolite. Dobar dan. Pre svega je jedno izvinjenje zbog toga što predsjednica Skupštine grada nije mogla danas da prisustvuje vašoj izložbi, ali ne umanjuje značaj ove druge međunarodne izložbe sitnih životinja koja se održava ovog vikenda, odnosno petka do nedelje u Novom Sadu. Ima karakter međunarodne izložbe iz razloga što tamo prisustvuju i sudije, izlagači iz drugih zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Mađarske, Bugarske. Samim tim značaj ove izložbe je mnogo veći i za grada, jer grad domaćin Novi Sad kao grad prijatelj uvek rado prihvata svoje goste, pružajući im gostoprimstvo i sa nadom da će prelepe utiske sa ove izložbe iz grada poneti u svoje zemlje i tu priču preneti daleko odavde. Ovu izložbu organizuje više izlagača udruženih u 3 udruženja. To je udruženje odgajivača goluba prevrtača Roller, klub Srbija Novi Sad, udruženje odgajivača kunića Orijaški Šarac Novi Sad i klub odgajivača rasne živine Novi Sad. Samim tim se pokazuje da u Novom Sadu, ovoj sredini, postoji ljubav i strast i neumorni entuzijazam svih uzgajivača da ovakvu jednu izložbu organizuju na međunarodnom nivou. Pored toga, u nedelju će se u okviru Novosadskog sajma održati i sajam, a i berza sitnih životinja, opreme i lekova i preparata za uzgoj životinja, što će verovatno naići i na veliko gostoprimstvo i posjet od strane građana Novog Sada. Samim tim će ova izložba dobiti još veći propagandni značaj. Ja vas pozdravljam i želim vam uspješnu izložbu da održite ovo